mafik mau pavita pete pavita ye pong fa kolo coin ho fa kolo en ma wo fa ke pong coin mo ha kai lang tau e pavita pe ki a fion ne o mo ke ufi o ma mani ngai ma ki fa au kai corona virus si lockdown na so mau ki fo no tong ko ha nga hita au ko to pe ma man ko ni ka mo pavita i mau ilo fa pau ke ai e pare tu a Fiona mau malu pa mau hawa e hala whanonga mo ui koe ni te mau au si ai tāne te mau whanonga ki ai. Mau nāna whaki atu e nei whanonga ha Kristiani ke kamata e sāpate pāme pe mai wike tapu. Ha mai ngai whamanatu e ni ko laua whi tapu. Ha ono whamanatu e pekia pe mo toi tua si su koe uho ia mau mo ui mo mau tokatiri ni. Pa koe mau lotu ia e ki haere mai whakalau ma ho lau maari e mama mau tolu mau tala noa pa mau wako ki ho fola mi ahon ke mau inga e sapati ko nu famanatu ko sapati pam ko sapati na ke haere whakatu ia ki loto Jerusalem ko mau whakakoloa whawheta ka kaua pe mea Fiona fe anga ma toi tapu au kon wa fa Sisu Christ mau whamo ui amen tape ki he a fia o toa he tau loto ngā, pe ko kore pe ki hufanga to e pe ngai whakatapu, to a whaki atu me tau proklama ko toi tapu whakawiki a platform, pe ko YouTube channel a tau pe mo koe Sisu, tā e whenga maari e koe ni ke kei whakamonua e pe ho tau ngahi koloa, ko tau koloa kau ngā Kristiani, ki mo tolu mea mai mia pina, me ngahi loto wharesi, ngahi fufungai tamai, ngahi fufungai whae, tau kau talavou, kau whine mui, koe whakakoloa e tau mo ui, e whainga maari tau kei ai, tau wofo hake ai, lau ene wholofola, pa tau wako pe mi hene wholofola. Koe aku, koe ahoni ku whaamuia e tau polo kalama ko toi tapu, ke whakamake he ia, hangi koe lotu tau kamata ai, amara koe tau nana whakien ke tau whanonga atu ke kamata e ngai sāpate koe, sāpate pāme, pa tau hoko toi peke, whanonga i wike tapu, pa tau au e peke he wike o ne Easter, whamanatua i pekia, pa mo toi tua e ko Sisu Klaisi. Hake ko lotu tau kamatai kua laua whita, e tau whamanatu, pa talu e tau tupu, ma tau whamanatu ai, pa he kai pe tuku ia, pa kai ke tuku ia e tau whamanatu, mo no whongi, mau pe ki tau tau, kau ngā Kristiani, ki hono malanga, ki he tau mo ui, he koe ngā koe hoia mo toka te rine e tau mo ui, ai pe kia, pe mo toi tua e ko Sisu Klaisi, ke tau tuiki ai, e kai te tau aua, ka te tau mau ai mo i tangata. Ko iau whaamu e ahon te whamau mawahe ia ke tau kamata e tau tala noa, me he mahu inga o e sāpate pāme. Sāpate pāme, peko sāpate ia o e haere whakatui ai e ko Sisu Klaisi, o ngona mai he kau whatu kōspiri ki roto Jerusalema. Lahi pe te whatonga i tau whanonga pe ke whamamafa e tau mau inga he wike tapu io. Pa tau whanonga i pe ke funga e kolosi ke pe kia pe mo te tua e ko Sisu Klaisi io mau inga pe. Kai tai meni tau whatonga i pe hage tau lave i pe sāpate pāme ka ho whaamu. Wha e platform e tau pe mo koe Sisu ke o whongi ki tau to. I kai ke ngata pe ai tau wako tohi tapu mo tau talanoa e pongpongin ki he mahu inga sāpate pāme ao ngai ka te mo tolu kau malanga. Teu e ngahi malanga sāpate pāme kau wāfoki ai teu e ngahi wike tapu pa moi hoko mai ai whamanatu e peki a mo toi tu kau mahu inga e tau wako tohi tapu a honi ka te tau tolu ko toa pe me mi pae siasi. Kau malanga, kau akonaki, kau lotu whanongo, pe hasiasi whakaristiane pe. Ko ngā ke teu ki tau tō whakapui tua, whakatokonaki pia lei e platform i ho tau lau maari. Ko ngā taimi te tau o atuai ki he sāpate, ki he malanga, he malanga pe on whea ngai funga waka ko toa pe tau iai, ke talaki ai e wholofola sāpate pāme, tau osi ai e pui tua mahino ka ke tau tō. Hange kong whata, osi mahino ka tau talo e tau tupu hake e lau toi whasāpate, talo e tau tupu hake hono malanga i a sāpate ko nipa kusia i pe tau ngahi pui tu e tau tolu. O swai he kau whaiwhekau a ngahi ako, pa me ngahi tala noa whekau aki pa me mahu inga sāpate pāme, kau whaampe ai ako toi tapu e aho ni a platform ko ni, ke toi tānaki atu pe whamanatu. Peko no to enlighten, peko toi hono whakamahama ka te tau tau ai mahu inga sāpate pāme. O kai ke tau, ko tala noa ia o e fuakawa motu amo e fuakawa fo o, pa na mo haere mea Sisu Klaisi. Every move a Sisu,
me he aho nei ne alo I mai ki mamani o ha'u ke funga korosi ha'u ke ne haere hake is all important to us and very unique to each and every one Christians of nowadays. Me ke mahu inga ki tau kai mi tau wha ope o wha mamafa pe o nofo pe pe ki a mo toi tu vai ai tau malanga pa ta moho pe ai tau ilo kai miss out te tai mi tau nofo ke whanonga I mai e ngā I wā I hala kotoa pe ke whanonga pe ai o hau ke whungai korosi pe mahu inga maari pe pou kotoa ngā I wā I hala o I hala whanonga si isu ke ne hulu ngia kotoa pe a climax o hen mo mission a si isu mamani ko ne pe kia he whungai korosi pea toi tu ko ngā ke tau mau ai mo tangata ko ia o amana ke tau talano ai ke sapa te pa me ia ni fam ke urea ke me ala la ye fa me ala ye fa to tu pe time le le be ka tau to lo plave pe ko time nga we mo o ko to pe ka tu ha me ko tonga ke si ho ko ngai lockdown ka ma mori ni kamata ke tu mo faila ngai fatongia ko tu motor bo mi mai ki fai ga ma tala no a he pongpongi ke ka ko mau inga ko o sa pate pa mi ke nga tai e hili pe tau live stream a ko ni ke record pe tau platform e tau pe mo ko si su e lawa te foki mai mo to foki mai o te mamata ke to kon hange ko fatala no ke aonga ke ngata aonga tau tala no pe mo tau ko fola ho ni ke kau malanga pe ka aonga te fito ni ka tau tolu siasi ke tau o ki malanga e ngai malanga e ngai sapate ko ni sapate pa mi o tau os piai e tau pui tua os mahinga ke tau tolu te ka waki pe mo mau inga sapate pa mi kai ke te tala noa ulu aki ki ko ha sapate pa mi mau fihu mau inga ya one will ask questions about te hasa pa te pāmi ka te tau tō ua ki ua te talano ai ke sā pa te pāmi koe whakakakato anga e palofisai me he fukawa motua. Ko tui ke hiri koe aka tō i tapu e ao ni tau ako mahu inga pe ai e pui tu a le lei a te kita. Ai uhinga sa pate pa te tō aloi pe kita e te malanga sa pate ko hae tāna ki mai a tangata malanga tuko whiwhine malanga tene whakakoloa ki ta kako siai ai te ilo mo te pui tua ki uhinga sa pate pa kai ke ngata ke koe konga hono tolu e tau wako tui tape a ni whamu ke tala no ai koe hae mea nai hoko e sa pate pa me e whakatatau reo tau for event ko ia ke tala no ai wha i Gospel Martin vai wata havis uraki ke tātaha ma ke vai tata vesu laki ke tata luke vai tahiwa vesu walu ke fafa ka mai Gospel no hitohi sione vai tahaua ves tahaua ke tahi ai ko tala noa ko oe chapate pa me hitohi e ngai fa I Gospel pe ko ni kai ke te hanga put that comment below ai link ki he nadesiai e tawako to tap a ki tau tolia I platform e tau pem koe sisu e sapa de pa me whatatau ke Gospel ya maa ki wahe tata visu aki ke tata and also na tau saka to tapu pe I he sapa de pa me kai whatatau ia ke Gospel ya no hitohi e luke wahe taha I wa vesi ua walu ke vesi wha kai ke ko tala noa e aho ni ia te tau uniko toa foi Gospel I e wha ke nau tala noa ki he sāpate pāmi. Iai e nau kekehe, iai e nau whaitatau, kau nau taha kotoa pe ke tala noa e haere whakatu ia sisu I lotu Jerusalema. Kau maa whoki ai whakaosi, konga whakaosi, ono whae tau ako tui tape a te tau tala noa koe hae uhinga o to tono ai ki haa karistiani ke tau whakamahu I ngaki. Po whakamanatu mau pe I he tau kotoa pe, I he tau moui, I he toenga tau moui. Hano mahu inga e tau whamanatu a sāpate pāme. Kai ke koe konga lahi e whasai, ulu aki, koe hae sāpate pāme. Kou tui tau osi, mahino pia kai tau to uhinga mau anga e sāpate pāme, mi whatatau ke Gospel ia sione, wahe taha wai, ke ne hanga he kaua ko pe me ka kai ko ni ha ke whanau ne ka kai na nofo e ve hala ko hifu atu me monga e pete fesi monga o riro hifu atu lo se sare ma tana mai na na farikiriki ko ngai Gospel ke he matiu ma ake moluk na farikiriki pe ngai pulu ngai hona ngai pulu o sione na farikiriki pa na fola e ngai lau pa pe ma wa ya hingoa ko sa pate pa me ke uhinga
ki hono folahi he kakai ai ngahi lau I pā me I loto hala kai wha ere ai a sisu I ne heka he ki asi. E ko tui ko koe mahu I ngā pia e uhinga mau anga e sāpate pā me. Whahiri rewa e sāpate pā me I pa hoko atu e wike tapu pa wha ui he ni ko wike pā sione. Ai ko tala noa pia pā so wā wai ke funga e kolosi. Mahino peke na whai ke. Kai ke ko sāpate pā me pe ko no ui e taha ki tau tau haa karistiani o sāpate pā me ko triumph entry ko ko ha ere whakatu ia a sisu ki loto Jerusalema I te ue kātoanga Pāsowa. Ma tu tau iro me ngai ko sperition e vai taha au ki haluke vai taha fitu luke vai taha wa ko taimene foki ma sisu me I wharem o te hao hu hake ki pētani kia mere pe mo la salos matunya hiri ki mu aia sone mai hango furu ya ma ke vai tata hiri mo no famo uio la salos ia mehene kiria pe kone famo uia la salos to tu mai me vai toka pe fononga si suki fai pe kone to foki man ke alu ke katonga Pasova te ke ne alu ke katonga Pasova te hu mai o alu ki petani kia mere pe mo maata pe mo la salos o hokoi a hono foa I ko mere ko ne lolo na ati ko tu ko sone vai taha vai taha foa ia e lolo na ati pe ngatu ko hoko e talan take pa ko hiri ko e fo event ko ia pa ko foki mai na si su ke alu ke hoko ate ne fono amo ne ka o ki ka to na paso ai ko sa pate pa me halo le ke na hoko ate ke ka to na paso wa te ke faka hoko ko I loto Jerusalem hange ko mo mi ai ko ka to paso wa ko ia na hoko ai hono pekia pe mo tu ai ko si su kalaisi kai ke ai ko ha sa pate pa me mai no pe ia ko fula he lai pa me pe ko ha ere whakatu ia si su piloto Jerusalem fatonga yangi ko sa pate pa ko taimia ko ni ko kakai si kakai kon ka lotu si ai kon kakai ko ai fanki tata uri ko na kunga ulu na wo lotu ko na kawalo lo pa temptation pe na exist pe ngai a hon pe na tupulaki ngai fetu ko to pe maman ko kakai e ko lotu siu o na amanaki ki na toria ki mi saia hoko mai ko mi saia faka politikare ke faka half ki na tolu pe me he mafai me faka rewa pure anga Roma e kunga koni na to amanaki ai na ko ke na amanaki na to ko sisu ko na hare faka tu mai I sa pate pa me ko mi saia ia hangi ko tau tui tatu ai ka Kristian pe ko hoko mai ta wa fe wo pa ta tarin ta toria ke haere ma sisu ke faka mo ui ke faka mawa ma man hangi ko palo sai frau ko si ka ina ko ni una ki ta tarin ya ki na toria ke hoko mai ai mi saia ko fa politikare ke faka ha uia haere mai he alo mai he palas ha o ma fai faka politikare ha o ma fai faka tau ko mi saia na amana hanga na to interpret e ngai palofisaya Isaiah Jeremiah sakalai ko ngai palofisai ko uhinga ke mi saia ma fai faka politikare ko mi saia ko tau tari ta to ki ai ai o sa pate pame na ha ere mai he asi me ke mai ki to ko asi ko no ta tau ia he konga ko ni ka kau siu to ko konga ka kai Roma e kui ko Greco-Roman periods e konga ko ni I Palestine ko ha ere me asi uhinga ko ha ere mai e tu ko tala e merino ko ha ere anga ia tu pa ko ne tala ke peace mo merino ke he fono ko tala fa ka tau ka time ko ha ere mai ha tu I hosi pe ko saria u whanga tapu ko mahina ko triumph entry e tu ko ia hiri hani I kuna tau ko tu I whakapolitikare whakaofo sa pate pāmea ko ni amanaki kau siu ha ere mai ha misa ia pe ko misa ia ko na amanaki ai e ha ere mai he hosi pe mo sari tau sari ote ko mahino ia ko tu mahana ton ke toki hiwa ere vai kau whare si mo kau siu e tempo ia kana whatongai no tō ko sa pate pāmea ko ni mo mau ko haere whakatu ia ko ni ne whai he asi. Ne whai he asi. Ko tu ko maho ingai ka ki tau tō uraki ke tau alasi ki pe tau o tato ke talanoa ia kai wholofola pa maho inga sa pate pāmea. O talanoa pēha sa pate pāmea by itself a hono maho inga mohono mata I koroa ma ki tau tō. Amanaki ke haere mai he hosi pe ko sari o te he ko tu I mo misa fa politika I kai haere mai he asi. Haere mai asi ko mahino ko tu I nia merino. Ko pirinisi nia merino. Ko
ko misa ia ni o stala noa pe ia I he sapate pa me pai seo hange ko patalo pa mahu inga reo ki tautolo hono ofi pe mohono wharikiriki he kakai whata tau ki ngai kospe pe ko nau ngai pulu ngai lau I pa me o nau fola I lalo he whariki he koe haere mai nia tui o merino koe ko haere mai nia ke whaka uke tau koe ko haere mai nia ke teo ha oki ha kau tau pa oki ke tala ha merino kuosi lingi toto koe haere mai nia ke mamani a merino ko mahari angai sa pate pan ai pa ko hangi ko tau kawe lahi au pita kau karistiane whakatotolo toi tapima ko haere mai na sisu o kai ko whakotu hapure hangi ko amanako e kau siu ke haere mai ha misa ia ke se e mawhai o loma he ko whakotu pure anga loma ia I loto se usare mai taimi e konga ia ai crackle romans he po taimi ana lohi ai pana kapa e loma Israel ko whaamu koe kaka Israeli ke hoko mai honau misa ia ke teke a loma kato e whakotu a Israel I loto se usarema he po hange pe tau nofo pure anga e nau nofo noa nau nofo hawhitu ke he ngā kua kapa e loma tā koe hoko mai ai sā pate pāme, hoko mai ai misa ia ko ni, hok haere mai a sisuia I he asi pia fola rau pāme, o ki kai koe whakotu pure anga he mamani ko ni, kai whakotu ai pure anga e otua I mamani. Whakotu ai pure anga e otua I mamani. Pia ngana pia mok tauto, ke mahu inga au pito ai hanga he sā pate pāme, o tala teu ki tauto, ke tau whanonga ai pe, I he mōni te wike tapu, fo I teresi, mo tāpu aki koe, o hā ere whakatui koe, ke tau whanonga ai pe, he mōni te, o kui he kau karistiane koe Holy Monday, ai koe Palm Sunday, he sāpate, Holy Monday, wai hononga he talanoa, Holy Tuesday, wai pe mononga he talanoa, ai te tau whanonga he ngā wike tapu. Holy Wednesday, ai koe Spy Wednesday, taimia nei, whai kākā ai koe Siutasi Iskariote, whai hono, lawa ki o sisu haure wa ke Thursday we go Monday Thursday ko paso wai haure wa ke Good Friday ko ne peki ai haure peke tonaki sapate to tu ai ko sisu kai he is risen again ka ku kamata ko to ene mau inga mone atari le enlighten ye fo tala no ko me monite ke a o ke to tu pa sisu ia a sapate a monite pong monite ta kamata ia I hare whakatu I sāpate pāmi. Pako te koe mahu I ngāia, koe hā ia sāpate, koe tala noa ia, ke haere ai tui, haere ai misa ia, koe tui o merino, haere he asi. Ai rewa, whakatatau rewa ki tauto, ke mahu inga koe ni ki asi, koe ki asi, o ni hanga whakamatala ai peace, whakamatala ai nonga, poe me whia maari, o hange pia ko tau ki hono ki urumanga. Ka ke mana tui, tau e me niu tau wha malanga lahi ngahi malanga tani maho te koe whiu whakasio hawhi tu ke whai ai e malanga e nau tore asi. Ia o tui pe wai pe ki koloha asi, ka koe koloha mai maho ingai asi ia, na enlightened pe ku ngā koe haere ai a sisu. Koe tono e aho ia ko ia ia, mo malanga i o sāpate pāme ke focus e tau malanga tato ia sisu. Ka tok o mai asia ke to koni hono ki nau ke whakamatala pe a nau e melino. Shalom, peace. Na haere mai pia mo sisu. Ko te mahu ko ura ki mahu inga mari hangi paku mo oni ko to ngai tala noa ko ni sāpate pāme hangu rea ki ai whakahawa ua taha ta koe vesi ua. Pe ba pata ko ni sione mo makai pati mo si ne pe kua kai e kolo tapu a Jerusalem fo o alu hifo me langi me o tua ko teu hangi a tahini ko ai te wa ki hono huse paniti ne ma mata hangi ka teu ha ere mai ai to taha ko ni ha ere mai hangi ha tahini ko na fai teu nga hono nau ke ne teu nga ke teu ki hono huse paniti ko fai na nau ia o whakahawa tabe wa tabe vesiwa ko endia na hae sāpate pāme. Ai haere mai a sisu, hangi ha teu ane tāne. Haere mai sisu ko teu ai kātoanga. Haere mai a sisu ko teu pe mau ke kātoanga tāne koni. Ka koe hae kātoanga tāne koni. Kone hake ia ke funga e kolosi. Ke whaki hono tāta, whaki, ko prinisi o merino.
ko ni fotu pure anga ni mama na ke fotu ia mafai fa politikare na ke fotu ia mafai ai poto e tangata na ne fotu e pure anga o tua yes he's established the kingdom of God here in this world fi hala ki rewa amanaki e kau lotu si pata ni neke ita e kau whare si talang si su ta ofi ki nau tau koe hain talang si su ke nau longo ka hiwa maka he koe taimi maho ingan ke whakaha ki maman koe maman ai alo e tua maman ia pinisio e merino koe maman ia misaya koe eiko si su kalaisi hoko ia i e sapate pame ko whakaamu ia maho inga marika ki tau tau a background moi ngau e sapate pame pa tau toki hoa pe tau tangotu he ngai malanga whanongo ke tāna ki koloa e lau maari whakafou hene kau malanga whaka inasi pa tupura pa mahino ki tau wow what a card whainga o tua ko ni tau tui ki ai ne whaki hono alo nga tau wha kolos pe tau ke tau o tari he funga e kolosi pa mone peki amo te tu ngari hange ngana pe hange ku tau nga whakasi ia e koloa sapate pame kai tau o ka mata ha sapate pame ka tau mata ki ono keresi mono tāpua. Kai ke koe mau inga ia koe sapate, kai ke ngatai sapate pame hange nei whakataa noa ke koe ka mata anga ia wike tapu. Ha ere mai a sisu hange koe whaitaa noa te tau whanonga ki ai, tala noa e ko speri e wha. Ha ere mai si o ne a umai ki roto seu sarema. Ha umai ki roto seu koe teu whuke nia kātoanga pāsoa, koe mantui koe kātoanga pāsoa ni whai he konga rocky e tau kotoa pe whai Nissan. E tau kotoa pe karenta whakasiu, whai e tau koe whakamanatu ia, ai ngāo e moi whai whahauwhi mo ui he o tua e kakai se rimi roto i spit. Koe hoko mai koe nia, teu koe nau tāmate e ngai lamwhi lau ke whai aki ia, e nau kātoanga pāsonga, koe aloia, koe misaya ia, koe lami whi lau ia koe kātoanga pāsonga, koe ai tu i koe ni, na haere mai pa moi merino. Ai tui kona na haere mai asi kono si kono ta tau ia merino ki mamani ko e kia ko si sukalaisi ai ko tui ko nga ulua kia ko ha ai pa ai sapate pame mohono mahuinga ta mohono fekau os tala noa pe kau ba ke tau te fononga ko to ke ngai konga kono tala noa mahonga sapate pame the sapate palm Sunday already taught by itself ano mahuinga mono kolo aka te tau tau. Te tau waku tau ki funga e kolosi e peki ama te tau osi. Lawe e kafo pe o tau tau osi whakawheta i pita tau ki heiki. Koe ngā wea e sapate pāmi. Sai, ko ngā hono wārewa tau tala mai au, ni koe sapate pāmi koe whakakakato anga ia o i palofisai me whukamotua. Sapate pāme, koe whakakakato a koe mtaha ia mahu inga o sapate pāme, kono whakakakato o i palofisai i e whukamotua. Mea ka mahinga ki tau tō. Every move ko tō pena e whai e si sui māmani. Nā kai kia mea fo o ia ne whai e si sui māmani. Mea fo o pe taha ne whai e si sui māmani. A ne pekia, ka mone tō tu e whunga e kolosi. Mea ko tō pena e whono ene lea, e whetu nane au ne os palofisai pea. Nai os tālanga i pia me ka matanga. Nai os tala noa pe ki ai kau palofitai me whakamotua. Mea pe whaoni hako mai e sisu, he wholofola sisu. Nai kai ke hau mamani ke tāmate e lau, ka ke whakakakato. Fulfillment of the law. How? By set his blood and his body on the cross. Koe whakakato mea whaope. Koe whaki e tātā, pa mono, sino he whungai kolosi, kono whakakakato koto e ngai palofisai. Palofisai ko ne fai sakala ia wahiwa besiwa. Mana tui me ko hele ne tawe ni mangiau ni mana ko centuria ne ni mo tawe ni mano me palofisai a sakala ia. Pe to hoko mai a si suia I aho sa pate pame. Pe he ko sakala ia wahiwa. Sakala ia wahiwa pa ko besiwa. Hiki mawawa tahine o seu sal tahine seu starema. Ko ena hotu I ko mea mai ka te koe. Koe whai toto mia mo whai whamo ui whoki. Koe eki whaakātaki pia kone heka ki ha asi io, ki ha manu, ki ha tama ha asi whewhini. Koe sā, koe palofisai ha ko whakatala noa, koe hire nia tāu ni mangiau ni manoai. Pa toki hoko mai rewa asi isu ia ne heka mai ki ha tama ha asi whewhini.
koe whakakakato ia e palofi, koe mahu inga ia sa pate pāmi. Hange ne tau whakatala no hoko mai e ki asi, poko ki tongi pene ne hoko mai, ke ne whakamatala e hoko mai ai merino ki mamani. Koe merino kuia mamani, ko haia, ko si suklaisi. Koe hoko mai e tāo koe tui, ne hoko mai ko hono mawhai, e ne hoko mai kono mawhai mo ne pūre o koe ke hoko mai ke whakarewa whakapolitikare, o hange koe ne amanaki ke kausiu. Kada ne hoko mai ke o mai koe pirinisi e merino, ke I mamani e merino. Pea koe whakailonga kai ke ngatai, whakailonga e lau I pāme, koe lau I pāme ia ne whulahia, I taimi kone ui koe hange whatala no kai Greco-Roman, koe taimi ia ne hanga hei kaulo mā kapa karisi pa nau pure, pea fui kuonga koto ne ui pia koe Greco-Roman. Pea nau whaafolahi mau pea e lau I pāme koe ngā koe ilonga ia hai kuna kafa. Ko lau I pāme ne wholahi I hala ke whanonga mai e tui, ka hanga ko whatala noa ki ai, na whanonga mai e tui koe na heka I he sariote te moi hos ko whanga whatapu. Kono tatau ia kiri a nau I kuna hatau, pea wholahi lai pāme, ko ngā koe nau whanonga mai ko nau I kuna. Ko ni nai wholahi lai pāme, whakahaa ia I kuna. Kanta kai ke whanonga mai a si suia, I he haere mai si suia, I he sariote, pea moi hos, kanai haere mai I he asi. Ke whakamahino e, o ine ikuna he kui mamani ai merino. Nā kai ke ngā taina heka pebo te evita he asi. Ke whakamahino, whailonga I merino. Kai ke whatoka ngā I ange, koe taimieni na I talahi au pito kakaisi. Kai ke ngāta he whakawhetai mo tau fia, e hoko mai a si isu, he pirinisi o merino. Hange ko whatala, nau amanaki nau tolea koe pirinisi ko mawhai wha politikare. Hoko mai e nia ko misa ia o mai e merino. Nana I talahi au pito e kau siu ia he taimi ko ni hono te uia ko misa ia. Nau I tai ko misa ia hangi confuse e kakai siu. Pena kau e nia e whakatupulaki. Ai ita ko e kau whare siu mo kau siu. Pea tok ngana pea mahino le reka ki tau tau. Ko uhinga na nau hiri peki ahoi fiha mea. Nau kalanga kalu se whaia. Kalu se whaia. Ke mahino korek le reko e sapate pa. I kai ke ngata he tau whakawhetai he mahu inga e sapate pa me haere whakatu I a sisu. Ka koe sapate pa me nane whanau I ai ita lahi na I he kausiu. Kai ke ngata pe I he lotu whakasiu, nau hala e nau amanaki. Nau amanaki nau toki ha misa e mo tu I pehe, hoko mai niu ke heia. Pe hoko mai ko ni kai ke ngata ko hai, koe whokana, koe tamba ia e tufunga pe ia pe me Nazareti, me Peterihema, how, why, confused, ita lahi e kau siu, pe mahino re ki tau tolu, mahu inga re rei, pe uhinga re rei reo, e nau o hofi ke whakapekia sisu, ko ngā koe mea koe ne hoko he sapate pāmi. I kai ke ngā tai, na mamahi pe hen mo e kau Roma ia, ha he historia e kau whatotoro toi tau, na mamahi lahi au pito e kau Roma, na koe nau tui foke tai konu ka sisa. Ko te hai e tu Isireria koni. Mata koe hoko mai e hare whakatui koni. Mata ko ha mataki. Mata ko ha tarisone. Mata ko ha tewin hariukawa. Ai hoko mai a sisu. Ai ko mea ai ana e nofo I hona uloto mo nau atamai. Mata ko hai mea hoko koni. Ko hai mea hoko teu e kau Isireria. Pea hoko hen ai toi whanau I ai ita. Whakapopo uri ai langi pea. Ai kakai koni I he kakai loma pa me kau siu. E nau ita he foi haere whakatui koni na whai sisu. Hanga u whatanoa, ka toa ko toa penia koe palofisai pia me whakamotua. Whakapalofisai ko toa ko ia na whakamo oni ai sa pade pān uruaki, koe heka asi suhe asi ua, koe foi taimiani na e mamahi lahi ai kau siu. Mamahi lahi he taimiani tau whatonga I pina anga pehe e nau I. Koe whukakai pena nau kailanga hosana ki hako te evita. Ko nau tolu penia, na tau te kalanga hiri peki ahoi fiha. Kalu se whaia. Taike, hange ko whakatanga noa, koe mahu inga ia o sāpate pāmi. He nā ne whanau ia. Tuku ke hange whanonga māsi su talu e ne tupu hake. Wa o ni te tau tolungo furu kamata ne misiona ne whanonga. Tuku ke hange ngahi ngawe asi su na ita kia ia kau flotokovi ia kau siu. Kapu hoko ai sāpate pāmi. Koe taimia na establish ia pau I he loto e kau siu. Mamo e kau kakai loma ke tutuki asi su e whungai kolosi. Koe hala nau amanaki. Nau amanaki na toki a misa ia pe kua tui whakapolitikare.
ka hoko mania ko misa ya ko tu ia merino pa te tala mai ko tu Israel pe hu e roma pa si sai ko te ngai na hari ukawa mi ai na mama ila ai ka roma io hiri beki afia na taki asi su ke tu ki e funga ko nau kaila kalu se fai ta ke ko tau konga ua ki ia pa me konga ua tau hoko mane ke tau konga tolu ai ko fi ko ha la me na hoko I sa pa te pa me ha le na ha hango whakatala noa ko hanga put ya ki he link below e tau waka toi tape ua na asfai I sa pa te pa me ka he kosperi a maa ke wai tata me sumra ki te tata I kai ke ngata I na tau asfai mo yako toi tape he sa pa te pa me ka he whatatau ia ke kosperi na he tohi e luke ma he taha iwa me sumra wau ke wha mau whai ka maari to hanga tonu pe ki hango link ko ia tala noa ki hanga tonu pe ia sa pa te pa me e whatatau ki hango kosperi na hiki tohi hango evangelio ko ne maki o maluki. Ka ke ko tau tala noa tau toko ni me meke te fito pe ia I foi kosperi e wha ia nau ngai whai tatau nau ngai ke ka ke mea ke bahino ka te tau tolu ko kau e ngahi tala noa ko tau te fito ke tala noa Christmasi tala noa o ke taimi o Easter ai hiki ko kau whatu kosperi pa nau tataha hiki kehe Aura tu ni tala noa hagi nau fet ka lahi tahat nau feto aki whakataimi taimi ko na pong taimi na fia taimi na toi tu asi su a ho ko taimi na toi tu wai me ta tau pe mo nau hiki ko ni o sa pate pa me ai pai e nau fanki ke fata tau hi heni ko luke ko nau hiki ko ne fo event ko ne me na ko kamat hangi ko tau tala ko tu ya bios mea ko ke mea mai mi apina bios mea ko fo tala noa ko mea ko te fina tala noa e fanki ke to ke aki e kau fatu ko speri pa mahinga tau ki mua ke tau tala noa ke o na tau confuse na tau pe contradict pe fe paki e mo ne toi tapu ikai he ko mea maari ai tau tohi tapu ia pa me ta nea mo e fai ke ai hiki ngai kosperi mostly I time whakataimi nea nau ke kau taha pe fo I veni hangi ko ni ka to ki nau tol foi fai kosperi mati tataha loke taha iwa maake maake tataha mati ua taha loke taha iwa sione tau nau tala noa ko tope na to nai haere sisu I as ya follow ai lai pame pe hiwa that's the event ko mea pe nau fai ke na to te fanki ke ki pe ko pau pe ki hoko kai o hoko hange ha fai me ke tau confuse ai ha ka ja no pe mai e ka lotu ke he ko ha me pe he ai ko ha me pe ke mata fe paki mo de kai ko ke na fe pak na to e tau fatonga ko ke he fanki to nga tai me mahi no pe ko kuonga ko ia ko lau se ni turi na pa fai nga piki to ke tai ko ia pa mahi na tau to na pa tala no ke tau ko to tap ki mua anga Christology ko whakamatala ia ngai kosperi ka sisu ke he pe whakamatala ia mati ene Christology pe whakamatala sisu ke he pe maake ke he pe loke ke he pe sione ai tala no le fa ai synoptic gospel porque gospel con ui ko gospel si fa ta mati maake pe moloke me a fota tau ki na tol no si one ke he apito pe very heavenly very spiritual ai hikito ya gospeliación kai pe ke te more time si one ke tala no ha historia i mama fa va pe si one ke fa mo tala pe ko si su ko misa ya alo ya o tua mea ke hua whawhanau tangata e pe ke fu mahu inga ia sion. Mahu inga ia pe sion e whakamatala si su koe aloia e o tua. E pa te whatonga i kita he de kosperi e alu pea ki ai. Ko māti uia mahu inga de tu ia waha ai whakamotu a me whakafo. Pea noko pea māti ke tā noa si su koe whakakato anga e whakamotu a. Mea kotoa all the prophecy in Old Testament is all fulfilled in Jesus. That's what Matthew is. Maake mahino pe tau toke kosperi motu ataha to ko maake na kita la wo si I longa pene hiki kosperi whakato o to o mau peke ni hanga whanonga whakam hiki ki hange ko tana noa e tufunga pe koe tana ki paa mo e poto koe au kang tendi ko mātiu pea toi whai historia ke hange pea loke ia matui ko loke koe ko hasi uia loke ia ko sentaire ia ko loke na ke hau ia na ke heloto hau pea loke whenga I pea si suke kai ko sisu e matiu maake mamosione ko kau Israel io mon pe mo lau hange purea ke matiu ho furu ko sisu e makakai siu io ka ko luke sisu e mama man ka to
ai ko nau whainga nā tūla pia o nau tōru nau ki tōru. Nai uhinga pia e nau kehe e nau ngai whatu. Tāna nō pina tōke mea e taha. Ka mōsi he whatongai, ka pauna e kehe ia, ngāri ki tau alarm ki tau tolu he tala noa sa pate pā miha kehe, o pehe mai e luke ia, nei heka si su pina haaira si su ia ha hosi, ufanga whakatapu. Ka tanau haaira ko tō pe ihe asi. Pera nau whanonga he hala. Whanonga pa nei whariki e pulu, kehe e koe whariki pe e koe pulu ko e koe lau i pāme. Pena nau hiwa, mostly e mātiu mā ake, sione na nau hosana ki hako te vita, hosana ki hako te vita, ho luke hoto ofa ki hako te, hoto ofa ki whakaboi koe pirinisi, kau nau tāko tōpe nau tau. Kai ke ko whaambia ke tau ki tūsi i whai o whamahino ki tau to. He te tau whanonga tuen ke sā pate koen ke tewe i stāmu i ke tau, kehe a ngai tāno, ka mantu o te tau confused tau to. Hanga a tau whawhetai ai e tau hoko ka karistiane. Tau whawhetai e tau hoko ka kai, tau whalaki o topa tau iai e tau to i tau heukai pe ke whepakpaki hamoni e tau i tau to. Maha koe whepakpaki e ho tau ata mai pe ho tau loto, mo tau whainga whakaukau e tau whinga ke hu atu, ke whakamalohi i mai to i tapu ki he tau uhinga. Tau au ke tala noa he loto to i tapu, ka ke whatonga i ai, tawhi pia tala noa. Koe tala noa ngai mea nai hoko ko te ngai sa whatonga ko luke. Ai ki tala no ko luke pia na e koe asi mui na teki he kasi whakarea ia e mu, e luke, ko maake pa mo luke, tala mai na tala noa nana e o ato e o ngoa ko, na kei to eke mai he kakai, hangi e ko sione pe mo mātiu, nana o atu, pe eke mai kakai, koe awena ke hai, pa na tari koe awe whi mau ia he eiki, koe ongo ua e koe maake e mo luke, na keke, eke na nao pia o taki mai, sio koe whanki kehe pe ia, au ke taini ko sione ia, na kai ke te whaha, ko spiritual ni hanga tau whakatanoa kei mohono natural, na kai ki te whaha o atu ke hataha ki ne toi eke mai pe toi o taki mai ni hawiris, ne hanga tōna pesi suia heka hea asi o steu teu ia alu, sio neia, ke he atu. Mātiu ia mo maake muna tala noa rea nau toro ke na o taki mai, nei fui i veni ia, ko maake pa ko mātiu ia na toi eke mai. Ko whanki kehe takai horo pehe, au ke taimi na nau hiwai, na nau hiwa whakawhetai e koe e tala noa e kau whatu ko spiritual nau hiwa hosana ke hako te vita. Ai koe ngai whakamooni e ngai wholofola koe e nau hiwa hosana sāme te hatawalu vesuani ma mau whainga maari o laui. Sāme te hatawalu vesuani ma aisia wahi ni mao no vesi fitu, seremaya wahi fitu vesi tātau. Nau tala noa ko toa hange ko whakatanoa. Koe ngai palofisai pia na whamatala he whakamotoa e hiwa e kakai. Te nau hiwa whakalaglangi a eko sisu hoto ofa ke pirinisio e merino. Hosanna to the highest. Seremaya wahi fitu vesi tātau. Blessed is the coming kingdom of our father David. Isaiah wahi ni mao no vesi fitu. Taki ngata sāme tātāwalu. Hosanna, blessed is if he comes in the name of the Lord. Kai os tala noa ko toa pe newa hiki ke pe ngai pat ko spirit na tala noa ko toa pe ke whamo oni sāme tātāwalu vesi ua ni make wā whawhetai Hosanna. Koe Hosanna mi tatau me whakaukau hallelujah, praise God, hallelujah. Koe rea whakahepe luia, praise God, ia. Kai ke Hosanna, whalangangi a ia hoko mai, koe pirinisi o merina, koe eiki o koe misaya ia. Ko sione pia mne te hangai a hunua ki ima he ko spiritual, koe tui Israelina. Hosanna ki he tui Israeli. Kai ke toki hoko mai e penga he tala noa e te tuku whaka maari e hiri ko luke pia tala noa e luke nei. Hao koe e whanonga si supa moi haere whakatui ki loto seu sare maa. Tari heta e kau whāresi o ne. Whehui e kau whāresi tauwhi ko luke toko taha pina tala noa. Tanga si supa nau tauwhi ka kai ka e rea hiwa e maka. Hao mai ko sione. Nei ma ke heta sione ia. He na wao koe ki he loto Israeli tala mai ia na ha wa te kau kalisi ko fie sio ka si ko ivenien ko e foi tala no pe haere whakatui a wa si su ki loto Jerusalem na wa te kau kalisi ko sione pe ne hike tala no ko ia ko ma ake ia ne tala no ma ake hiri ne ha haere whakatui a si su ki Jerusalem pe to e foka whatonga si su ko e fia ta mai te foka si su ki pe tan pe te tok foka mai he aho e taha o ta mo se e ka kai na whakatau he tempare
ko matiwi mo luke na ala tu pe haere fatu ya sisu o hoko pe fo even kono ta mo se e ka kai ne fe fa fe tau aki i he tempare o tua ta tau pia pa mo ko experience fa to kai ke fanki ke he pe ya na fa tu ku nga fa tai bi ko experience ne na se e ka kai ki mu ai se e kakaia ki mu ai patu hoko i vengia haere whakatui. Ai behe ka whakatotolo to i tapu i maman. Mata ko se e si su ai kakai me te barena tu oua. Hangi na hiki si o ne. Tu oua na whaia ki mua. Ta kono tu o tolu le vai. Kono uraki ki mua. Kono tu oua le vai. Ai ko na hoko koe aho haere whakatui. Kai hangi ko whakatala nei, mantui ko maake na to whai he aho taha. Ai ko whangi tūkunga whakataimi te, ka nau tatau pe ku nau toria, ki he tā mo se oi kakai na nofo whakatau ake te pare, i e aku atu ai haere whakatui ki roto se sarema. Na kei ke hame, ko fo iwe ni na tatau pe, i tūkunga whakataimi pe, hangi ko whakatala no ki ane nei, mata pe, ko tau whau e na ngai karistolosia, ko nau whakauhinga, mo nau tala noa whikawapa mo si su kalaisi. Ka hangi ko whakatala noa nenai, ne ongo e nau kehe, do not confuse. O ke conflict pe ham fe paki he mone. Toi ke hangi ta wau tato ke peki apa mo toi tuku. Ka mo ngahi tala noa e pia wa o ke peki ama toi tu. Ai alu e kau wha ai kosperi nau whanonga e tataha e nau ikitohi. Kai ke aha fe paki e taha. Ko mea pena tau ilo nau wafo taha katoai. Na peki a si su e fungai kolosi. Tafi hono tata, whaki hono sito, ke ilonga ai ai tui kia, kai tene aupa, ka tene maa moi tangata. Uni kotoa pe whae ko speri, nau tala noa pe ke mea taha koe. Neongo e whanki tōkunga taimi, neongo e whetū, neongo e whanki kehe horo, o pau pe ke hoko. Ke whai hunga, e hiki tohi e fu, konga ancient, konga ni ko laua wheta, sen lau sen turi, o au mai ke wafe o wai ahon. Kai ke koe, koe ki i lawe i pia ka ki tau tau, ke tau whemiri mo anga whetū kuaki e whai kōsperi e wha, e nau tala noa ke sa pate pā me, tau nau tatau kotoa pe, ke whai tala noa pe ta, nei hae triumph entry, a si su haere ki loto Jerusalem, ke whamahino, ko ia e aro e toa, koe misa ia, ke whakotu e pure anga e o tuai māman, kai ki ngātai pa whola lau pā me, ui ko sa pate pā, ko sa pate o ikuna, sa pate o merino, sa pate e whakamahino e tau to kui māmani ai misa ia arotua. Sai, koe whehu ire. Ka haunga una haere whatu. Ka haunga na i māmani. Ka haunga na haunga ke haere ke mai a meri no ki māmani. Aho sa pate pām tau whehui e tāri ia funga e kolosi. Tāgo ne haere ki māma ke whaki no tātā, whaki no sino, ke kai ke loto a sisu ke mate a tahania ngara. Himi no ngi au. Kai ke loto a sisu ke mate a tahania ngara, ke pe kiata i ngahi nau e mahaman kon, kai lot ke tau mau e moitangata. Koe whukotu ia pure anga o tuai mahaman. Na kamata ia i he sāpate pāme, i haere whakatui a sisu. Toki tari e whehui koe hae uhinga e haere whakatui, pe haa no mahu inga e ne whakamahino i sisu koe misa ia koe tui merino, whakakato a sākala ia wahiwa vesiwa, na toki tari e whunga e kolosi. Whaki no tātā, ono sino e whunga e kolosi. I longa ia tui kia tine maua e moitara. Ta whaos rewa e tau ako toi tape ani. Koe haa rewa e uhinga o tō tonu ai ki tau tō kau maha karistiane. Ke tau whakamaho inga i mo whakamana tua mahu pe a sāpate pāme he tau kotoa pe. Mea alahe tōru whaamkeu tala noa ki ai. Urua ki, hange ko whātala noa, mahu inga pe ia te ia a sāpate pāme. O tala noa pe ia te ia. Hange nga tau whakatala noa ki ai. Ko sāpate pāme ia, ono inisi o ia pe ia aho ko ia. Fola lai pāme, pehe ke fola e tau moui. We live our lives. Ke haere aia e ko si sukai. Lay our lives down. Hala mo whariki. Ke whanonga aia e ko si sukai. Hange po rea wha ngawe a ke he mātua. Ke pohoko e tau moui, ke polata a ke ngawe a e ko si sukai. Ko sāpate pa os mahu inga pe. Ia te ia pe. E ne whakamahino ki tau, ke whariki riki o ngahi pulupulu, tau almost totally surrender. Anda i he awhio mai ai o tua, wholahi e tau moui, ke haere ai ai pirinisi o pirino. Mahu inga e urua kia, mahu inga pe oi sāpate pāme, ia te ia pe. Hono ua e mahu inga ke tau tauhi mau pe sāpate pāme, o ne hulu ai wā i hala e kolosi. Pe hono rea whakapritania,
Palm Sunday it set up what is follows. O ne hulu ai wā I hala ke tau whanonga moia ke funga e kolosi. Hoko mai ai tui siu, mo merino ko ne whaki o no tata, ilonga ai tui ki anga tau whatana. Ra whakotō e si hono pure anga I māmani, patau whihu, so what? Why we establish, why you come here, Jesus said, establish the kingdom of heaven, the kingdom of God in this materialistic world. Ke no whotu e pure anga I māmani. Kono fotu ui mamani ka uinga ke fuaki hono tata mono sino ke unga ke o te tau mate he tau anga hala. Ka ne kai ke mamani o haere whakatui mahino koe mamani a sisu. Hei kai ki whamore more ko tau alu kotoa peki heri. Ko unga koe tau mate he tau anga hala. Ka ko unga ne toku alangi mono masani. Ka ne o mai e pure anga o toa whokotu I mamani. Ka koe whokotu koe mamani koe nake ke whai ki ha tau. Nake ke whai ki ha whapolitikare. Na ke whai ake ha paanga toko ha mawhai, pia koha lakanga. Ana whai ake whakotō pure anga koni, a ne whaki hono tātā I funga e kolosi, whaki hono sino funga e kolosi. Koe whotu e pure anga. Patala mai ilonga ai ai tuiki ai, he kai te auha I heri, ka tene mau e moi tangata. Ka mata anga I e whotu pure anga I mamani koni, I he sāpate pāmi, tok huere loia. Pa toki hāngi I lai ai he funga e kolosi, aini ko te tau whanonga whamanatu ati ai. I kai ke ngātai ko hono tolu, sāpate pāme une whamahino ki tau tolu ai uhinga. Ko ki tānaki mai, sāpate pāme kono mahu inga ki tau tolu, hangena tau whakatā noa ke, o une hanga huelo enlightened ai uhinga o e pekia, o nai itai e kakai siu pa me kakai loma. Taka tau whatonga I ka tefu tāna, o ware pe una o ke take a sisu, mata pe I ka nei kaue aho sāpate pāme, ai whotu I hange ko tau tāna, nei ai ita lahi ka kai Israeli, e ka kai siu, tau te whito ke kau whāresi, hala e nau amanaki, nau pehe koe misai wha politikai, ta koe koe misai e ne merino. Nau pehe haere mai hosi pia sariote, haere mai he asi. Wholahi mo lau pāme koe mahini koe tui I kuna, tui a merino. I tala he kau whare. Koe mea pe hoko, ndau tāmate I toko taha koe ke ua hoko I misione. Ai rini sone mo misiona na nei mamani. Koe nau I loko si sui. Nau stālanga I pe mei mua. Pea ko kei tari nia I e kau siui a koe a honi. Whatonga I hoko mai, pa pehe ngāri, pa pehe mamani nei kese ka kai siu me ka kai pare. Hoko e holocaust, ai kono taki populai na tole, hitila a ue ngahi, tau keke, ono whakaauhasi ka kai siu me ka kai steri. Mata pe, ko unga ko sāpate pa e nau ita, o nau hanga koni hange nau whakateke riri koni I haere whātui nei whai. Aroatua si su ko nau tui. Tā mai na tui ka, na mau whima o mate tui ta. Ka mata ia, ai koe mahu inga sāpate, kai ke ngatai, na ne whanau I he sāpate pāmi ai ita a kau Roma. He nau whakaukai kau Roma, mata koe riu kāwani. Ai hoko mai ai tu Israeli ko ni ke teke asisa. Tau whakasio puko whe kau tau koni. Koe mea pe hoko, whai mo taki o whakamau, ai koni ne arat tau e nau langi e nau tau, teke hoko mai kau Roma ke whai e nau ngau koni, o se arat kau wharesia, mo kau siu mo sisu, o atu ke kakai Roma. Whai ai pe e loma ia mo e paila toia mo ki whana loi koen, mo e ne pehe, I o ko maa atu hoku toto, na kai ki walau ke tāmate I ai totahan. I kai, nana os whakaukau pe nau tō. Nana os amanak pe nau tō, nana os teu nau tō ki ai. Ko ngai ne ka matai me sāpate pāme. Kai, ko koe mea la lahi e tōku whaam, ke whakotu uat ka ki tau tōru, ai mahu inga ke tau whamanatu e sāpate pāme. Hono masani, mo hono koloa, ni hanga enlightened, ai whanonga sisu. A oe peki he monite, moni a gui whoke he kau karistianika, Holy Monday, Holy Tuesday, Holy Wednesday, hau ke Monday Thursday, Good Friday, ko peki a sisu, o a oe peki, he is risen again. Hiri a tō. Me ko kamata kauku kamata kotoa ia, pia me Palm Sunday. Sai ko la vai e kauku Kua whākoto I tāpea upa ko tui ala tokoni at ka te kumotoro kotoa pia mai mi apina, singa he tamai, singa he whae, kau mai, whangatua whaafini, whangatao kete, kotoa pia si kau ngā mātua whaifkau, kau se tua tawang ke tokoni, hange ko whakatala noa ke, ko tawakoto I tāpea ni, mostly e to, ko uhingai ke tokoni ka ki tau tō kau me mi pai siasi. Kai ke ngata ki tau tō kau malanga, tokoni pia kau tui, ke whai malanga I sāpate pāme, kai tō kontin kai tau tō ke tau oa ke sāpate pāme, tau o ta ngutu I whanero, tau o si iai ai pui tua whakaukau,
Ka ke uinga ke tau toki o tau tau ino whakamau ia ke si malanga e tō taha malanga e sapat i kai. Ko mau inga mau pe hulu tau whai he platform e tau rungo. Ke o atu e tūkunga whakalei e foundation ko e tau ilo mo tau lau mali. O tā naki pia ke he ilo pia na tau silo pia tumi whola tau e tau tupu mo i malanga e pe sapat pāme. Mono a ko i e pe sapat e pāme i he lauto whasapat. Ka koe tau mo e tau ato e tako e ahoni ke whanonga mo ia. Mea i he malanga o sapat pāme o si ai ho pui tua mo whaka. Pa toki tā naki mai e koloa. Te sio he ki turiki, mo tawhaaki, hū mai ko taimi maari e whanau malanga. Hū mai e tangata malanga, pia koe whiwhine malanga, ke tānaki e ke te koloa e te hōwhanga hau, ke mau inga e sāpate pāme. Te whamanatua, mau inga e sāpate pāme. Hoko maa si suke tu i perino, whotu e puri anga o tuai māmani. Wholahi o tau loto, hange halau i pāme, spiritually. Wholahi o tau loto, hangi halau i pāme ke ha, ere ai e ko si sukai. Te hangi koe rea whai o tau, he tau si o tau mātu a, he ka kaitonga, ke wholahi tau mu ke polata aki, ai ngā ue a e ki. Whatongi au tau whai, ui ko se tuata, ui ko whai whikau, se tuata whare, ha ngā ue ko toape tau whai, ka naa mo lotu whanongo, ka naa mo te memi pasia, o wholahi e te mo ui. Ke polata hange ko wholahi o lau i pāme, e si ka kai ko ni Palestine, he konga ko ni, pe haere a sisu, e as, ko tu ia e merino. Kai ko tu e tokoni, ke tau pa whakamama e whakaukau, pe tau whanonga i pe, whakamahuinga i e aho kot moni, te tu, hao ke Monday, Thursday, Good Friday, hao ke pikia mo toi tu, os hulungia ia ke tau, os mahina ki tau tau. Kamata pia mi hao sapate pāme. Atu whataha mo tala monu, mo ofa atu te mo tolu kotoa pe, mo mea mai he tau polo kalama, mo tolu wharea mai, mo tohi mai whakamalo atu, mo kau mai tawange ao ngā kotoa pe se tau ngā wen, kai koe ngā wen kon whai ko ni, whai he poto e tangata, te tala e whakamalo ia mo alang i kai, whafo kotoa pe lang ke toa, koe ngā wen ko ni, whai tutun pe e ko si sukai si, i hene lau maare manu, ke tau tu e ngai aon, ilonga ha ngā wen tau whai, tau rea pehene fofo, talaki pehene fofo, ha ko mālohi ai māmania, whenga e te wolo he social media, whe tā aki e ngai wā whakapolitikare tau more taim. Ngai ahon, tau tūpio tā noa pehe folofola. Ko ngai ko whakaikuiku e whanonga angai ko ni ke ngata angai māmania ko ni. Tau whanonga hake ki māmania, whakauke tau, tau si whanua e tonga pe loka tau ni ko ngau e coronavirus, pe ke iloi pu hae loloa. Tau tolu i muri ni ango ko whenga e ke lava ke live with the COVID, kau kai pike takau ia. Life is different. It's not normal at all. Ko tau e ma, mea ko toa pius tā noa pe ki ai whanofolai. Tako whaam ke hoko te tau poro kalama whakatū si, te whakawike, te tau wako malanga, tau toi tāpu, ke tau tala noa ngai i siu la lahpe. Tau lotu ke ki hangi ko whakaloto lahi mau pika ki mō tolu ko toa pe mea mai. Ia pia o ke whea whaam ke tala noa ke address ke tau ke tau tala noa ke tau polo kalama whakatū si te, tohi mai comment below, kai pa ke message mai pe ke message ai, tau pe mo koi sisu, ka pau ke kai, ko motuam ke whakamari e message pe Facebook, makalof ka talawa, tohi mai pe hangahi topic, hangahi mia ke whakaamu, ke tala noa ke te ke maurere he te tui ki ai ke tau lawa tala noa ki ai, e lawa whakao ngai, ke ngahi polo topic ki re mai mana ke tau ngai polo kalama whakawike, ke lawa tokoni at ka te kumoto. Ka tui tokoni ka hange ko whatala noa, tau pompong sāpate, ki hokot pe, whakamāmat, whakawhi at, mea mai, pompong sāpate kotoa pe, kai, subscribe pe koi ki YouTube channel, ngai polo kalama kotoa pe, nengo te ke tohu mai, te ke tohu mai pe koi ki ai osi i loto kotoa pe, ngai hako toi tapu ko ni tokoni ka ki tau tolu kotoa pe, whakamalang, hako toi tapu, tokoni ki whehio anga pakipaki, tokoni pe ko tau lau maari, mea mahui ngata hai, ko ngā koe pirikimi tau whai me taimi, ke tau au si ai tāni, tau whanonga ki ai. Atua mafmafi ke tā pekina, ko nau tolu ko toa pek si mea mai, si ngai whae, ngai ta mai, si kau whai whakau, kau se toa, si whangatoko, whangatua whawhine, nau mea mai, si ngā ue a ngā, si o mau ki whanua ki tonga, pe ngai potu ko toa pe, tā pekina sia kau i tau, tā pekina sia kau tamai mate, sia nau tolu i whare mahakina, tā pekina ki nau tolu prisonen, ke haua te maulotu, pa moi keresio sāpate pāme, keresio haere i kuna si supe meri noia, ke whako
tu hono pure anga I mamani io mau lau monu pa mau lau ai mau tone whakatau ki mala ka mau tau ki monu ko ngā pe ko koi sisu iho o haere whātui whawhetai tāpe kina pa whamonu ia si ngahi roto whare ko toa pe ko ngona kia ia ko toi tāpe au ka mai platform e tāpe mo koi sisu take e tau whanonga pa tau o pe mo koi sisu e aho ko toa pe mau moui o au ke aho ke mahua toa ke tau sio tae puro ke awhiona ma mata i ono masani e pure anga o toa wawhau sisu Christ ka ko mau wha mo ui. Amen. Tala monu atu ai pe o na tuku e lau wholofola, tala monu atu ko tau ngahi loto whare ko toa pe mo e ofa, ka ke ngā tai, whainga maari ko toa pe tau lotu ke te kake tau pupa whaia e tau whanonga mo e amanaki, tohi o tau hingo hange koe, mahu inga tau pe mo koe sisu, koe tau pe mo koe sisu koe lau wholofola mo e au kai. Tao pe mo ko si pa tau whanonga I amanaki I mamani ko whakamore more tau anghala pe ko tohi o tau hingoa tohi o moui. Ha toki masandi e mo I whiwhia e tau kora. Moe o whalahi at ka te mo toko toa pe o mo mea mai. Malo mo mea mai